į sveikatą. Radio Gama abiems gyvenimo atvejams. Kad karščiavimas nėra liga, kad cholesterolio perteklius kenkia širdžiai, kad sveika yra žinoti. Eteryje laidelė Sveika žinoti. Temą pristato uždarosios akcinės bendrovės Visakua produktų vadovė Raminta Petrauskaitė ir gydytoja naturopatė, fitoterapeutė Irina Karpova. Sveiki! Tęsiam laidų ciklą apie mumijo bei unikalią procedūrą ir naujieną Lietuvoje – masažas su mumijo. Masažą su šia unikalia medžiaga jau kurį laiką atlieka gydytoja naturopatė, fitoterapeutė Irina Karpova. Ирина, ar Lietuvoje dar kas naudoja мумиё массажам дарите? Я такого не знаю, чтобы кто-то это делал. Я не знаю такого, потому что очень важно правильно растворить это мумиё. Это легко растворимое вещество в воде, но достаточно сложно смешивающееся с жирами. Поэтому нужно правильно его растворить. И, конечно, важна и доза. Поскольку мы знаем о том, что мумифицировали мумии, так нам не нужно получить эффекта, который был достигнут для мумификации, сохранения этих тканей, для их консервации. Мы консервировать ткани не собираемся, а мы собираемся помочь им сохранить свою эластичность. Поэтому, естественно, очень важно правильно его растворить. Aš bent jau nežinau, nes labai svarbu teisingai ištirpinti mumijo. Jis lengvai tirpsta vandenyje, bet sunkiai maišosi su aliejumi. Mumijo padeda išlaikyti odos elastingumą, kuris praeityje buvo naudojamas mumifikavimui. Šiandien tokio efekto mums nereikia, todėl būtina taisyklingai paruošti mumijo. Kiek laiko masažams naudojate mumijo? Kokių poveikių pokyčių pastebėjote? С мумиё-массажами мы не очень давно занимаемся, но есть очень длительные наблюдения благоприятного воздействия на кожу веществ, в которых растворено мумиё. То есть намазывание мест, где есть боль, где есть проблемы на коже, да? То есть заживление происходит быстрее, но там концентрация выше этого вещества. Для того, чтобы добиться эластичности, бодрости, то концентрация вещества должна быть ниже. Производители этого продукта, который произвел, да, они уже подобрали ту концентрацию, которая позволяет делать массаж. Masažai su mumijo yra daromi dar neilgai, tačiau iki tol yra atlikti ilgi stebėjimai ir pastebėtas geras poveikis odai. Tai yra, tepant probleminės odos vietas, jos daug greičiau gyja. Masažui reikia mažesnės mumijo koncentracijos, todėl yra paruoštas kitas produktas, būtent su reikalinga koncentracija, tam, kad produktas būtų tinkamas daryti masažą. Ar mumijo oficialiai pripažįstama legali medžiaga? Да. Это товар, который произведен в Евросоюзе, который завезен по документам. Более того, он сертифицирован. Есть несколько продуктов, которые для внутреннего употребления уже приготовлены в удобных одноразовых пакетиках и растворены с соком. Так же, как Авиценна советовал, употреблять с виноградным соком мумиё. Там употребляется другой сок, сок аронии вот в этом продукте. Очень удобная упаковка, что можно сразу растворить и выпить ту суточную дозу, которая нужна для организма с целью повышения иммунитета, укрепления, восстановления после травмы, например. И для внешнего употребления приготовлен эликсир и крем. Эликсир содержит большую концентрацию, крем чуть-чуть меньшую. И тоже употребляется и с косметическими целями крем, да, и с более лечебными это уже вот этот бальзам. Šis produktas pagamintas ES, atvežtas pagal visus reikalavimus ir sertifikuotas. Pakuotėje esantis buteliukai yra paruošti vartojimui, ištirpinti vandenyje ir patalpinti aronijų sultyse, taip kaip siūlė Avicena. Jis siūlė naudoti su vynuogių sultimis. Labai patogus įpakavimas, kad galima iš karto išgerti tą paros normą, kuri yra reikalinga organizmui tam, kad sustiprinti imunitetą, atstatyti organizmą po vairių traumų. Yra paruoštas ir paviršutiniam naudojimui balzamas ir kremas. Balzamas yra su didesnė mumijo koncentracija, kremas mažesnė. Kremas labiau naudojamas kaip kosmetinė priemonė, o balzamas skirtas labiau gydymui. Dėkoju Irinai, o negirdėjusiems ankstesnių mūsų laidų priminsiu. Mumijo natūrali gamtos dovana brangiausia mūsų turtui sveikatai. Jis sudaro 70-85 mineralai ir mikroelementai. Tokia elementų gausa ir būtent tokiame junginyje ir lemia platų mumijo sveikatinantį poveikį. Tačiau, siekdami būti visiškai sveiki ir žvalūs, nepamirškite sveikos, pilnavertės mitybos, dienos režimo, fizinio aktyvumo. To ir linkiu.
kad nuo gripo saugo vanduo ir muilas, kad sveikatą stiprina tempimo pratimai, kad sveika yra žinoti. Eteryje laidelė Sveika žinoti. Laidą parengė uždaroji akcinė bendrovė Visakua.